mama ni din e pacho ya mo said ye kan mo fra ne ntoma cause na sem ni mo du mo fra ne mo sem betwa ne ti o bende abije be chiro mo said ye be ye no case number 1 mama ni din say Jennifer e no free a obaye e no so me di atete se sem di na kwa free kronom abohia all day in court. Abaya. Ma. It is say. Erade adum. Me show you baswa. Me o Quran, me o Bible, bodu e focus ya national. Dia na ope. Bacham pe Bible. Erade beboa. Bachu peya. Me Jennifer. Me Jennifer. Me kra me Bible. Me kra me Bible. Sasa ma me beken. Sasa me beken. Erade boa me. Erade boa me. Oda Jenny nkomo be no iti mampa cho me hia mo akakra okay na me mo nyina ne se me lesbian lesbobo me pa chan me on pacho we okay to aso na ebeba cross examination be duro kasa me lesbian na me pese me frame na ma was secondary school first year ye ma kwan sign koy ensi emo na me yeboda ensi emo na me kodware ye dware nso ya na times ya na ye don so kakra ensi de na me late man sorry ntem ti me kodware no e na me senior ba ko bae e so no me ba be dware to ka so no me be dware no e no na ho akono sei e na ya na ye be dware akatakata ho sa no but me ma fa na simbia enti na nyumre na me sa kodware ada no ani atete ni sio so ate me ba chiri na nyumre na me sa kodware na wasan bae si obae na so me nufu ono ba me ba chiri o mi ana si ana o sa no doto me ba chiri so usum so osre papa nim means ai bibia be enti oso me nufu sa na mbusansa adent na oso me nufu na ni aso ri o mi anufu mpo aja ntimi nka ne kese na mbusansa adent na oso me nufu o mi ane se fa ya ben popi na me sa adent na oso me nufu na osa na sa na pa wudar me ka cha oso ho ya akono enti ma ntimi anka hwe na me de me dware na me free honom na me koy enti edi be 3 days na yes me sa kodware the same thing or sa bae enti na me catch a girl back ho mention na me ntimi fa down for bible na me ntimi fa down for enti girl bia na say wa fa me se na down for me pa cho ma me mrem kakra o ye not na me pa cho debi me asantini okay ti me fa girl no fa madam for no na me catch ni ye call class aye ba na me catch ni ade se na senior we se na lady ni twam na me sa senior ya okoi ade se na enra enani 3 days na me dware obey yo me dware obe catch me se me ho akono ai ye be ba class so sa catch me o se me dware no sa be so me mu say wodi me bi sa me sa didn't know so me no for catch me sign say normal ena ganes they so we say the new issue bia and also often say a issue you would say issue be normal dey on fe one day ti bi da am so there bi and am say there bi enti dey ba me money say nka me ka kire me maame enti maame be say ebe visit here dey bi but me maame you be ana wane me papa di nkomo na obeka kire ni bia na obeba me papa amane tina usuro tina me suro say obeka me ka kire na obeba me papa nso amane entabament me anka enti o ma na SSC bi na afa koso Jennifer show huso aso pe su no pese ba show huso na yini komwate aw se wa twetwe ba ma na yese emwani eni etiem kwasi ampa fui na say me na holiday see Oda wimo we are no medan eh ya tu papa
Pokabena, we are near the down. You watch it. Young Quabrabaya. Person me release me ban attention. Now we just young copy. Into my batch, of course, sana sena na if you saw them kakra. Na me mama and papa ne bi ni ho. We dey free. Ye coffee again coffee no ye ono ye or ta coffee na no so ne bi ofie nsi. Omo the provisions bread na no ama me bi. Into no beche. Starting the na me yes me mpe but afa ekwa animo no na e di ntina meche. So the mammy and my daughter, mammy and my didn't know from a catcher me say, or the mammy and Major, a dead bad and I'm missing the bitch Yanica. And I'm besides, I didn't know some question. And was my dated, and I'm Mr. Debbie, mean dated that. Yes, oh, a virgin cry. Paper trying. But Timun 10 times. I cost so sad now, was saying, and a year pass away a own dated that. Because so when me date here on fa bema do offer na obenyim into no I'm afraid David ya watch transfer my lady bema do offer na obenyim into no me no date the nyin bi ama free range and no me sense I didn't know ka some yemi ndu yen date no o se an opeme and I'm sad I be Bible crack cassette here because me ko Sunday school ya ka chere se Bible cassette here so ba ne bema ebesia na inti mempeno eno wase ne normal de ma menya na woje osu nya bi me nsu menya mfama no enti na so tata me santi na me saka chega girl ba ko na no me fa na damfo no say asem se na lady na saka che no na so betimi aboa obetimi aboa wo de ade ntina won ti asentiti ase ne ntina ena me pene na me ne tsena ti yetino mo na Viaman so hotel bi wo kumasi anamon so wese okoye wo days bi o ma ye koho eye ma nko an koho no so me ba cha modi yes ye be kokoto ni buafo bi o ba be twaje me ye wo hotel kure mu ma nko an koho me ba cha ni se champo bo ti ko mu akoda unim se o so sa eni ma ekosu yo kasa abaya yo days be on my man kwa na ko honum ti so ko honum dia na che se ope obi ni na date e ma ni ma me ba chwan ayo enti o mo de me ko honum opia enti o mo de me ko no na e man kwa ena bisa o mo sa de no mo sian se me pe o mo be pe obi ama me na me ni na date no no wa hwe me school na me ka so okay mate enti me peneso ma mo pe obi ni me ye no me ye say me ye virgin intinya de say ma de ti obi adenti me hu ye enti mo pe obi ma me no me ye say just mo train me e wo man sana metimi ni pana kwa kwhyanya se ni pana oni pe ni me ekosu my lady school pa lesbian school eti training ni ba so me ba chan ye nko ho me interest with training nasa enti ye kudware a me dwale late na me no omo me no aba na ba akota pharmacy na ba akon no me nufu kama na nu dwale nu gina ho na o tafra na madwale awi amabade mo no debi ho no wodi nkara adwaye ho na obewo horo wase ono oba ba horo ma me ba chan o horo wase wi a se time ko nti adwaye ho na dry nti tawo na mo de koye na bi so ma be frantuma no they are now they are so no afim be ba chan ene e afim a toe to toe na bie the kwasem throwing Jericho na takremen yes my lady abaya no wani that is ya oh ini ni heavy holiday obi a wo hwa me na holiday we ye manager o ye CEO na holiday esemwa what do you call ya to me see ya to the table so ha e demonstrate the kwasem ya BJ abua onyure mo de bebe fie o adu jamfi yo oba pa ni aka utim ho me ba chan ti omo training me a omo train be mama first day no a ode oto ho a omo tafiri musa ma wo no wo hu ye wo sei
wada wodoma eduru cross examination ano a ehia me pa no na me de be judgment no Mamba chaye me de emu ye ode me ba chaye frem bo ama ho si frem come on and na de anything di tuemu no esore ana me ba chaye ono so ye den eh ba pe ye frɛ no ba panini na ono so no wa brem ena enie tekreme nam esukochia abaya when you see anzo sre na wusma me kwata wo unti mama wasre nti o meta free mu ma wo na ye den pese Mamba jonti ya omo training me che e be 3 months ya fede no I perfect me ba chance na be ya metimi ni enipa na date na nipa ne be je me jumade ohunu ne ntem sa boa wo ma ni ma tutumu mam nti omo ye me sa na me ye na waka omo bisa me face omo bisa me say de na me sia na osia nti na me se me date be ma no so date be ma obenyim na me se no bisa me se ma bobe ma na me so me ma be de me so se me ka ashire because me ka ashire na obebo e papa amane e no osia we say secret ma yen kan shire obi a no no kra na ne parents na obi anim na me see but me se ma adwen se me yenko ade a omo be support me ama na me pese me achieve no metimi achieve yo nti omo support me ama omo nya obi de ne ma me na ndi pakro no ye doctor oba me ba chwan come on aji gon come on na we baba akọ no so wo ko hwe ne ho a no de nsa no de awom woni wate ahua ka say nti on me tna ya no wo mum ne meda o mum na we oba me ba chwan no ne mum ne meda nti me pa che wo peace na no wo mane muda o mo ye ne say wo beda ho na wo de wo ba na tale ne de ne so ese no mutimi ye no enwa oda ho na wo de ataso ese omosie no so ya na feelings wo mu sa ne ye keka allegedly e wa abonten ya enipa keka anase eno no munemu no ye ye ne san eni tutodi asem ye pese ye hunu di etue mu poten na me tro report no a me hunu senia me tro wada wodo ma aba Mamba cha no no obi ase na osipe no to no na oye wo say doctor de bia na na topem wash prekodi enu bia ada wodo ma o ka kire me se o ma bo na mane se me fa be mada me date da okay enti start ne de no ta frame ase eni o mo takre maso de etwetwa ne ma wo mo tafre dos kosim tafre ya no ta frame ase no o so menufu ne ade nto betimi enu menufu anto ya no asata frame ase enti ekwa eni mo no start se wo de nsa ebere ramase no de ya unfe bi mu ma no me ba cho extra ya nsa me yes o yes be ma me ni bi no e no yes me hojo o hu se me boade enti on pese benene beda no be sense ade nsi na ono ne me aya akwa eni mo na I say do baby say na wakacha say o ma menyesa because ho na sa wo ye ma nipa na e na ya na nipa na ne je ho na wa support so o ye mana be ba cho okay enti me kan sa na wakacha me say of wakacha me say na me be di nkomo enti menya abotrema no na se me hia bibi nso a me mfe ne kanche no obe ya ma me na so okay mate enti o ma no afre me Oma oba besram wo school. Oma ma besram wo school. Oma ma besram wo school nti. Oma na o ka kire me say ona me bedi nkomo. So fra me ne me call baby. Ena ona me nkwa akokotena. Ti eto ye di nkono ka kire me say o HIV. What's it? O so o HIV. Asi ti anu ti na wa ma woni nanna no. Iba chon. Aw, nya me nhira no. Also HIV. Eba chon. Kasai. Also HIV ntino ma menye ma adwen se me mpesa wona me beda no. Baby nsa but eno na ade potentia
ompese one me beda na opema sempe na me se one me say no se me hodwo me boade unya basa ensi no ompese ode yare ne beye me na me se matse me dana se ensi no kro ama me amfa ma no kra nko na seda but ono ne me da ti course me be yare me estata na ye misisi ti misisi be me ya ene ma ya se gulu dia yeso sisi ni bia fashion adokoro enti o ma me fa na ka cha ne se me yare eno be o ma me ba hospital be o ye adwuma no ena o mo share me na o mo de me to adro se he na mandate obi asese me one me no kwa be date na me so ke mate enti na madam me na wo fa na ka cha me se ye date nipa ba akọ so date nipa ba akọ a nipa no wa hwe du be no so ono wo jaya waso be yeshi ebi nso be do time wo so we school no na sa time na ebi obe na agent so ono wo jaya enti ma men le no ono kwant na me fa obi foforo nka me ho na me so ke se me plan na me sa date nipa foforo sa ka ho kama enti ye date na e mo na sto na me tiri mo ntere me because ne do bebe na me sro se bia me ko fia me ma mbe hu eno mo ye se me so he no man kan kire me ma me yani father na wura ho sa wo pese usu adai ense mo o my lady ma na wo so ntime ma me afri kai organism no ho wo ma me afrim e ba try lika blues enu lika blues we fa tonso o so afedi awo je hu bi enu ade ade a lika blues oh my lady listen me patcho transna kola mfa encheche ne wire na yemuram adofo ma monko na ne de ma ba no dudum se ba bia moko ni nyina na o ma anye ti ma ba nya mi hyiram adadafo afofrofo ama ba nyina nya mi hyiram why ena ma be sra mo ma me wo hinini eto de bia na ma be sra ye nso ye bi wate aye nyina ye bo adwuma papa losin umra so 14 ma me hwimu akonwa na fi moto me da say ohinini sofmame adazoa nyame insure one ompamfo ene ayafo fida na so mboso ma Ghana ntino mo de ma anyuma ho me nyame insure mo ne mujimadi Lawson Herbal Center, Lawson Beverages, Lawson Enterprise, Kumase Ebuakwa Kenan and Akwada so and Amotianka Efri and Nefo Fide Lawson Herbal Center Yamia Drum in Fie Edunu Enum 25 years still standing and counting upon what Dane Bambo I actually sent in the Oho but you can share for Dr. Lawson Chairman who say upon what Dane here ahoden ehia ewo enkwani mu ne santi obesre se sebio onye adwuma emfasika entu obi abotum na emum no wo hye wade die yie na wo hye onum yie na wo hye onna yie a yade bia eni ho ne santi yebedi na yebenom dia yebehia Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture eya dra ebo ban emanipadua enane anwa srade a enye fini padua mu emakwan makoma no etumi eboyie mamboja no nso di afro na esane kama ni padua mu yade nketenkete akade efri malaria fever typhoid fever asebetu ntempa de amawa Lawson Herbal Mixture honam yaw a enfri adwumaden ebekọ a Lawson Herbal Mixture oba uchima no enye ensisi so ya wote jaw Lawson Herbal Mixture onante kakra bia no wabre ukotodwe na emu ahwew entinimu yade no mpemu yade mepa wo chew Lawson Herbal Mixture mepa tre arthritis rheumatism and sciatica channel so na bedi mu adanse why kese abroso ama ho kyerew okese mu a Lawson Herbal Mixture to so bete kama hobia emergery ya meka eya honam na akoro ni atenka wo yemunti pa wo chewo beri me oni oba no mudi ahyiamu yade bia ba enya waregyan ne mabo mpo bia na efri ennamu ebia sabio ene de pa yen sanso chedwade enti no ejana bia ye baako nipa du ene koso edware ye baako nipa du nwotwe ne koso mesre fa cheme utie me na enam jonso bia ye ana edware ye
ne agya bia ye moni mom fa nkyeme na yade aboni padua mu a infection ko ade a adro ne din no Lawson Herbal Mixture. Lawson Herbal Mixture. Lawson Law Care Mixture. And a Lawson Law Care Mixture. I make for the amawo. Na very much dear, ya meka. Aso de Dawson. But nyina mu no, wa mu ani enku o prostate ehho dia. O kan de aduma me pa wo chewo na hawo na be ni padwani mu. Ntu ya very much na wutie me na wo enfie edun wo 18 e konkon ade a. Hwensi ho kwan se onum Lawson delay man ayema aya adwumaden especially enyina ho adwuma enkoto adwuma birikatu adwuma abebo apama hoden so da pem a osinimu na de ye adwuma aya frefre fa yen dwumadie hu a ana afofi de fra homaye na ye ninkomo 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 0248 619 999 waje mu nchiremu no na abro be frame me osimira eya me shock asafonu ne so na me obo ne sam yesuku ache ya me hu ka be ya akaboa me fakotwi mu na menya homa ne yie ma me wada me na ohwe me dia ahoma ne yehwe mienu enan mienu baako miensa miensa enum enson enson hwe mienu enan mienu baako miensa miensa enum enson enson anahwe mienu enan enwotwe ensia baako enkron 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 hwe mienu enan enwotwe ensia baako enkron 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 fa ma beti enka na watimi adi ayenkomo o hwe Ghana echi amantom de sona echi aboche ba bia plus 233 242 133 577 plus 233 242 133 577 and a plus 233 248 619 999 plus 233 248 619 99 na no munchiremu no e for fida e de dia pi na bekoso yan hye so yenti anwanuane so srade enuane enamunu mojara yente so na kai se so otemenka Lawson Herbal Mixture ne de yade oho yade ni ho ahoden ene bambonti also onumbie Lawson Herbal Mixture oba numbi berema so anumbi wo enfie edu mienu 12 years e konkon ade a hwese ho kwan se onum Lawson Herbal Mixture maka ne ne ye die no asese semne so ya de krona start ne dosun fufuo banku emutu abetie diehuo bayira pesie start ne dada ne ho sai mama ebe ne padua mu kokonti obi posa nani na okwan emu so fancheme na oman tabro oti ahoro saa kafra oba na bema wutie me kokwa ma posa wani ama okwan ominimu a ni na be free ho a Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture nti ahoto eba ebebo papa uchima no so enye ya ote wasemu yo eya o yedwao kafra o sabio unyanko menopause stage ne do ya den a obeye brabus na otwe anase ya fese enansia ekwa nanso ya no tubetwa na ebeba kama Lawson Herbal Mixture ko sho bi pie se ekosoro yeso sugar ekosoro o Johnson tentem toatoaso una takakra bi a so tata wa home woni sukura chinu mesrawo so hypertension mujabroso anafina okomumpo memo ya munchehyew Lawson Herbal Mixture to me ensa painti ubedi mo dance eya frefra 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619
99 na no agye mu nkyeremu en kyebene mkomo no ebe ko na wieye ye kwa fo na tiefo nyina se Lawson Locke so ma ene mere dro oni ni wadarema kamenu yesu moto aso na kakra na ka etumi de asi eda man wadarema mekobiri man ka bidie o wa de ka wosomwa na no so atumi awuram na ye bia so atumi aye kama e o pa da matiefo nyina 0242 133 577 and at 0248 619 999. Okay, Yankwe. See, Lawson Locke Mixture, a member, and a ma edra, Dr. Lawson, and a dear bird, a jasso, and ultimate so your bar, and answer or your bema, none saying, and yama enquiry and famo, titru and mano, and who see a sieno, Sebeco ye, and in few bear come on, was Sibel come on a watch. Nasa close at the Amawa, a Lawson Locke Mixture nothing, a memano, and Sabia Gube Manasu, Utunsani Mua Pai Minua, Lawson Locke Mixture. Number no 0242 133 577 0242 133 577. Baby a toy drew beer, say a brofu drew, and ya be drew, okwa, ubenyabi. Na woswanom na afei ehho na ase a eye in kind no woso watimi akabi yedo bi biase nyame ya adoma sene yebesan agia Dr. Lawson yenso yeda wase egusuani ye babayo akoto adwamu kosuku na ye di lesbian sematata no ama ne maame di ho awerego awu agya no ye gusu bonkomo yi dinchene broni amado wo yensu tade duako ehema na ya ma wiye mechiao ne nana asantuo mrufie techima hensahema na wiye mechiao one wade hie nyina nso echia ho kwansoro nkoso oge wo abem wo heye o paponche papa na pampamu bon so de ne oge de ne fridge mu waye maame se de wa home ye nto aso ene ye de eba 20 be date bi ka ho no na koso sanum na hye kan chame maame nua baako no nso aso okasa kakra enti edu bebe me maame jai school monsla no ana oba no because me friend na onse wonya time and me fada nso ma hono na me se bebe maame nua na mane but edu bi hu se maame nua no okasa because obeslami a na efiense no de ba be ka kire me enti me anka nkire no enti ma na me be yare je me to hospital na me ma me be hwe me enti ma me betam no e ma me ko twa scan x-ray ni ade e de ba na me sisi no e na doctor ka kire ne se ye de ensa se chamase na ma hwe ya me nya cancer e na me ma me bisa me starting the na me deny because na me so say obeba papa amane ena okasa kire me ono me kasa ya ese dinsi na wase na me yesa na bibi sa ya start ma na mane na me so was it na me so no because me wa me ka kai kakra ena wo bibi a obeti bi oni di nkomo kra ya secret kra na obeka kire me papa enti na me so se me bona mane na wase da bi nya asemi na na enko beka kire me papa ena me se na hu nti na mama anyi enti fro mama anyi ma ni bi even say ofia kra na bia me bibi kra na wo didi matem enti na afi na me ntimi nko fie bi e makwan na me nko fie na me de me na fofo na chi ena mo nko fie ena mo nso no na ba ko ha dan enti e makwan na ye nko fie na ye na yakwa akotena gan ho no ye adwuma enti o musa e o man ma be yare ena me yes debi me nya o baby me be ma na wo fa nkrofo me ba chwa eno sa no de ube talk be ma produ ya tua wana na mu yusu do de sana me ba chwa stories mu yusu bi me ba chwa any object ahodo me ba chwa ebi ni de ebi ni say me catch me obebo o ma na o manam na say opese oye be ma on pese on oba obi obeya oba bi enti so munye obi a o pe be ma o mon kan chro we introduce won kire no
Hey, any me kosu. My lady. Not just wo akoye be mama sa oba no. Mu group no. Come on. It's virtual. A band is out of my catcher and now for fun of my okay or mate. And some mobile bob won't confirm my name now. When you've been on with some side into me, I buy at the seminar, my pesse. May a bear man, I'm so. Sana, I pester me, and pester me or bar. But tell me, so say, my old dear, because no more catcher me say, me, and I can't stand. Tell me, pesse. On bidding in Sasabeco, I'm a my baby, cancer. Intimate my mom and I for fun of my say, Yare say na. Me say, aha, mama near. And say, oh, mana, me quina boy back on so down for Bema, if I try. No, you again. Maybe I try there be no UK. And not or no, I am as of some. Not a person make a son of me, Johnny Gannon. Or a person make a son of me, Johnny Gannon. To that no chairman or catcher, Mr. I didn't say no about me, Chanami, Gannon, so. And ye be no sad, okay, me pewana, or more fed you but men pill. Into that way, I mean, Kodama, sorry. And I'm a semenco. Castle in the moon, as starting in the moon, so we are this say, one aunt or my dog baby. Or my dog baby, send a bear on my mouth, no ma, would any punish here, or the bear or send a bear in the panel, or be me muda. Now, Kushana, Nanny Badger home. Because when to me and chew be for now, my man, to say. Win to me, you man. Eh, there's some more time, no, there's a drink of 4 months with them. Academy. You. When you know, and see, or what they make call baby. Am I a codage na? And you now better a rig and a makeups and toffee. Come on. But men on a ferry, see, a do baby. Many in John some abia miniska and abia Miss Macquarie. And today you see tramol, ne mammy. Let me use tramol. Oh, no, ma. Maybe I try. Nice, why they? No, me timid in the Panada because a boy and many in John, but only panic or that's all bar na Bema. Bema, oh, quiet, Bacrana. I feel this offer tramol. Maybe I try. Why high? So when to me, and ending the Panana be a bear 1 hour, 2 hours, and now 1 hour 30 minutes. Only so near what not between yes, I didn't. And so what's a man who crowd for teacher memo? The question, my lady. Yeah, Drummond. A been no drugs. A being so no ma, or Benamonson, or been so ma, or no more, not one no one sack a craddy account. No, we are service and any no make out you said the whooping we cram through. Will be a cowder. Wakauda. Ebi emida. Asamu ni niye. Because any power no di wabeka wo tena ni na. Wabedodo. Wa ria pragu atuagu. Me pacho Ghana growth. Compared to my own. Fafone. Na compared to my own. And I'll be 0302255775. Boshe ma se oye barbecue in the park. And yes, some a Saturday this month ya e wo Billing Aquarium ye ko ho Fountain ye ko ji ani Audi Obapa Cynthia N6 9DG ye ko no baby Faith mo patakene enron kitwa baby ego ta chamana se na yade ne nko upusa wani wo yale wo bowa woni fra ye mukro entese wa wapone waposo aba wa brabo so kuntimi nko onim ya wa hene makokobe ho ani yeso ye wo so tuo mante ka ho tuo mirika 0244 583-859 grow fine num grow fine ne grow fine yani ay koko eye ne asone so ya ye mo jedra bo sese ni pedua wa wawie na upia bonte wa ya de na ho to yesu mo ja awe a na wo grow fine num 0244-596-532 o memu baby a obenya bishop apemprade ye opene papa ye gold plot 17 ye silver yere tu yasum yere hiekomu yere tu yensa yesisimu ye nan ye ton obenye ba ko so abenya bi 0598585219 Leicester Ghana amwasi o amwasi aba edwama so manti bi oba bia obemo na wo so a extra long yes to be to any overflow and that's what is yes pinty line and the back na esham 030235 295
me pacho bam achamfo ba yade nyina ebedwane kasemu yade me pacho ko hoyi ekuratu so america onsano na etiti gonorrhea na doctor onsanyina awoso achamfo ba chamfo ba na yade nyina bedwane golden dior feminine wash abama ye memma me see memma ye to abanya yere yede ko woshim yede tiato so da ma de ma wire ne nyi ka ho golden dior feminine aloe vera and lemon 150 ml any 100 ml yi kan nyina fi ho na bebo apa 0544 138043 golden dior FDA for ajatum say yeah hadasa traveling and tour come on also we win America lottery and ye wie 2024 2025 ne ko processing na ma phone no we ticket for people to pay Wamojuma ama baby ada usumi 0249 714 368 we meko Canada meko express group New Zealand mi wie ya meko masha white UK uni passport USA uni visa baby abeda usika ni so 0249 ne wakusua de 8 edusa Herbal madansie ni ko ne ko padansie edusa product eye nuro papa o no no ne ne ma enkoye ni bedere mo na ko na wudi o ne die malaria yi deku fita edusa ointment and it massage wa so edusa natural spice ama enu na wiade ni mole obenya bia 0500 110 115 obapa yenti Inti bacho ekonsa me decide say nka me ba me ma me nua na mane no me ntimi anya na maka chawo me say me pese me ye be ma no inti na me le nkofo da sa na me ye na me de bisunsu kom oye student na bia wa ba fofra because so fa na woni ne afia at times ya na ono wade ebo ma wade ti be mada ntinya de so be but no na o ba ne de akra no ono de ti bi da na se bi o ye virgin tina what did not start akọ me ba chwan ayo etu ko mu no evangelism yi no awekoye yi eni pase na wo de evangelism utwi mu wura mu eni pa be 20 come on na wo di o ma wura mu me ba chwan mo ayedwuma okosora himemu a ema no Jezebel na ehwemu sameis okay wo baby ewuru 88 bed no so ye 124 obefura twede na obeduru ho no na osisi mu abu na Abraham di koko panie abewo eno so beboa come on order hey what in my wa be 20 na asiem me pa cha obi ho no ma so ba wo shawa was si na me pese me yesewo si na me pese me yesewo obama wo friend say bia omrao but ono ne be or den na ho be bro say bia pese wo yesewo but obama wo tun for kwana ono be na adwen say store na e wo tie say na ono so pese wo ye to pebi into no so pebi so for me nye say na meti o yare na mama yesa say o yale o he maya e ho no ma na nso ogume na ise no wajai e ba try me pese me frame e na pa na si a wo de be da yen o fresh o pese o de be da yen me ne nje ho se me ye mate se so partner one no sisi ana se o threaten me ba try se o jana me ba try omo no omo wo skasa na aya no mo say so ka so waja ya e ya mpasa one ne jai ana so bia wo date obi foforo na aka no ho because so onya wo say wo date obi a me nipa bebra omo kwa omo ma unhu ne bim yen kwa yachi e yeda na o ma me free mu me ma me free mu ne de obehu sa no na ase onti me nhyɛ ne ho so na o kan ti do ebe na o be school we say say adenti na e makwan me me fe na me sese wo sere me yeri ntina e ma me mafie o ma me ma to so say me wa choma na me yepenyene e kola di wachi e wa choma o mo yesi omo ye tre ti se pa dia na yebetimi aye di aboa o me ba so mpa chom be se me free e be 4 months na me nya imagine se me ye bi but na me say
I am my chrono soon in see a hammer. And your man too. Me by trying. Quite best. What I sumana. There be a bill on man. Me or Bema. You do have me, mammy, a 7 days. Let me perceive mammy who said me jay. Do Shadako Fampana. Me by trying. I'm an hour back. Oh, fine. Nah. What the tuni me no sweetness. Sebema di age na wo otumetum odi wom na wo ba so de tekre mefem polena wa ga metwati oh thank God I been tried when you have omo malidi ko ni feelings no abaya what try me no ni na be ma de pa ese bi ehu atwetwinti ensuo to na mo bolumba no na wo di pia wo Dom refie meje nani Dom refie na odi ni you na ne bossa ne nya hwen no de ba so ne ejine na wodi be wo mu ama wo na wo ba nso wafi mu na de ye nwani enu sutue mu na ese yes mali no uhuno ne say de hena imuode eye frem aya ka kire wo ma me ne de me twiro history Oza osere jami babi asere hati bia no anya mintumi nye piesie ena ye den omu mienu de hena de ahunu be ma ne wo ba de sa no ada wodom me ba cho bema Mama. Ena natural agony. yes Nyame de wasiesie ne amanyina ahye. Se me ba hye drake po aka watimu a. Lejo ho gina se. ese nyame ade onya yere Nkoko ni ge onya apa. Se no firo nkoro. Se boda mfo bi na nkode na asem obe yeso. Mami yenua baby o se friend Josie Fashion. wonderful Our tech. ai Da no. ai Oso peso pam me nema oso no pam me nua akoso ade mu nkum nema akoso awie me chia nsa holiday wa anya adwuma do tuka na no be si ai se ne waba abesusu me kama ti Josie ai radin shira pa se bi we ye makoso am so be ye ne sanso amama eni munyam so fe papa ai ami shira no power tech ti akire ni ebe kire no e bia wo enti piesie be ma de na ede me ba trying. tu fa be ma no Lam pese me mami hu se wafa be ma de wajai me ba trying. enso ni nyina na wo de ha no so kan ho Me ba trying. yo But boy na me father na onye obi a owiska. But na me ya ne say bia me mami be hu se me ne be ma neti me jai sade na me ye no. Nti achire ya be be yare ye no. Na me mami stone na no doubt me. Me be wo ye na chire ya no sa doubt me. Na me ba ne bibi cramp na me mami empese me de be ma akola no. Because when me say o say eye echiwade ma nyankopon. Nti wonyi bibi mfiri me ho no ma akola no. Nti mami anyi me bibi ada afa ma akola no. Nti dey bi me mami ba me ho. Ena obeto se na me ne e ma no da. atiafa so oh thank God o ma me be chill Ba choy. edi ene si Me mami tware. o twahwe my lady wa bronsama fahama na ne ba na fa pinkase my lady na samone nko by what you say be ma di wom oba di wom be ma di wom oba di wom wa bronsama fahama the branch of Africans to eno anu ma me no fe o di free mu Auntie, ya dena ko hospital no na asa na hotel ntina me kohwe na me so na me kohwe no. Me kohwe ne bia no mo se ne pressure control. The pressure control. Nti da me kohwe o ho me no. No free bed just me ball for.
na maame di frame Sadio Yohana de baye Jezebel ya na se Dalala na de baye na lesbopo na na Rahab ancient women Dalala hey ewurade my lady esimu ejina mu jina ha o se yempe ye petakrama dumase sisuwa yenkonkwa we are sofo me ya ka jai oh malisi ye aduma enti se Jenny ye de ne betumi aye de aboa wo na me se champo wada be 30 ayu ya semo e de ne yenyemwa wo aya Ampa chobe 5 months ni de my mind is me pese me bi okay me pese me ye adwuma wa do sa ye adwuma me ba cho se de na we me kokromo kwaje obi nso na maton aw we SS no nso me ba cho me start nursing wo starting nursing na me ba cho e de na ujaye enipa na me date no ona na hwe me enti me kan se me ne nto aso bi mu no enu ja wo hwe me ba cho two drew say second year level 200 na you be a wunima de me ba cho Abidjan case e be one case cause nsem e pie mu wanda roma yesi bie mu ne di sua de ene me koso my god is na say de obaba ko sukua na oyem hihye wo age se wo fa prayer tower ne kwasem ejina na chi kabo ne ejina na so because one right obakwa ko free school dem o de aba anya sem ketwa otibete ebusuafo montwe na case we no je pese ye ufitiri mu Spanish 3 power combine ko pebi na nom na ye Spanish emo ni pedua Spanish jingo capsules na de kurawa o fi anti-aging ne kwasem what ni be ye adwuma na jina wo pedua so untini Spanish garlic mixture ero de num bio na se atata bio utanya ko ni pedua no halitosis adwene dali aho keka 0266 114 garlic mixture oboeba adoato adomani medical research e ho de ye kuro if you free me se ma ya de encounter them so ko Herbal ye adwuma kakra bia na se atata stroke diabetes kuro awomu hawo no preka se powder into variances oba penso mojare be ko 0249 761 508 prophetess akwa wabiyo nyameche wabiyo abetren krata sem me se poma na kura no wo ye bonsam se de obamia o mena to ya boni tadua ani ye chiwa ye hwo me bi no da na humu ontwa kapre that is the be kofra cha na omwa o se friend wonu be hia kuma se cancel 0535 897 Mose Puma 0535 897 give us aye me security ko bi na nom give us pick up na ebeboa bema ejaculation rashes around vagina orifice why you mere udun so emu yo ya give us go capsules eno de wonom a eboa wo timi ja wonan kamwe fa ko ni pi ni bom give us about mixture malaria typhoid jaundice wanu mu ato eno de obe na fa give us GC mixture any capsules na tu enam sa ya de nyina 0543222470 give us Dawood doctor yi me penasam say ya wode so krapa wa ben dodo say ya de a wonsa jimi krono adwaman ene kwata ene da nchen a diabetes pressure yam kuro wapon waposo koje Dr. Dawood Herbal 360 capsules ano de simu a ointment simu say ya fa twetwe ni massage 0241244012 akosia eduaya ye mami power specialist ahaban kasa what ni pampa appetite me se me ko ho ye ko mimi ya pom deni mami ebo mini ompo fibroids kidney power specialist like busumchi any just refilling station dey no share 0244544422 Jenny yeni nkomo esem pese me frame so we menya obi obeboa me mpaibo ma na me frame na obi nso we adwuma bia opese obi ni na ye adwuma nso eti ususu se yempeso for obeboa spiritual side no na obi nso ebeboa ani adwuma ya te say wote he wuti wa ofie
Me pa cho da and enkyra baby crobat person who say wo han dan na wote wo ma me fie I say na me date no ha me kakra na ne neti me kwatra na nchen kakra na me tene nchen start na me tene nchen but na me share I be the morning show no but once me he station be mu tu fo na ne bof na ma change station no enti ma me e man so twekurata enti ma me ka kire obi foforo say on pet dan mami ena nipa ne ha dan mami ne me kwatena ho no e ho na me mami be pie so me mami de free mu no je say o de o that's the pressure na o de mami ne enti me free o ma boy na me ne wo ye no and then 4 days na ma sesa me no ma de aba no ho waje o kama ba chon na me hira no ye behwe so for pa behwe spiritual line yes na dwuma die wo benya bia ma na bro so no ansa Jennifer wo be hyew ma me bo so wo be jai na ye nyina de mpa bata wachi wate yenko computer so adwadi mra 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Yeah. What else? 0554 304 135. And then the abyss of number now pay as well. Baby, I want a this young man. So, yeah, also Abyss Plaza. Hey, middle. Now then I want to why you still for sano. Hey, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your men send me name much chimeno. E mo yeti triti. Mean to me pon sorry. Who name wanwa? Enwa me fi don buy na me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam for Kofi Po catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for two or more two oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jani se hu. Edroi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo
Emu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak ewo 024-89-288-24 and 020-100-0021. So what about what your papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no, not show bottom. Are you from? They didn't have fun of machine that Chiamwa as a Nidia. No. You know, if you are coming, if any give us cold capsules. Say yes, it's Yarra and the walls. Cold, what did you nip a dream when in our posa a mamma and Tima Winja would name you. Give us cold capsules. So go you free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Remember what if you do what you do, Cronquan, give us core capsules. A painful about one more menu for an inquire when if you do me. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe agi wakade enu hu dwakase pa ne because the brew a yama money mema a yoko ni sisi yari drink simpa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyeme na Edusa ya wasese me brabo bu ye Sudi maybe come on mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi yeah damn sorry obie timinumbi ajisa apenfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA agi adwade nkrato atom wa fi hwe sama ye wutna oyi emema ne hu se ye ka no wasam wo ka sa papa kesi ya na oba ha na ne nasi atataya okasa no de nsa katana no ame but we de say sa papa no mate de mo kan nyina Spanish garlic mixture ene ne capsules adawroma ena mama pomudine sa no wow why you nice and kasa Spanish garlic mixture ene ne capsules ene ama why you come pa eboa momboje dia fusane wo nipadua no mu na aboa sisasabro awotutuo hypertension eti cholesterol so obi otadwo so ntentem pa gas gina yam ema akura amane amuhunu mafichi kromu nyina etuotwa obu akura wadware wie no afa na ne ho ye ne hene enti asono Spanish ginkgo capsules ana Spanish ginkgo enu de ye nnuanu nura watwe free ginkgo biloba eni soya oil mu emma wadwemo so da ho matin so say eye anti aging and ma good retentive memory na ye ton ne hene Antec Herbal Center for ena yi enya na pharmacies chemical herbal shops enu an se mo frɛ 0266 11 41 11 apemfu abato mo manufo no kwada wo ne mfiedu mienu enka ho FDA agi edwedie nkrato yi atom ela wane kase fifiri obese ne kase duma chede na nyi so nse yere hweren ampa nti pese kwa o hair so odi hie bi so ye de o hweren reality show ye de aba wa bofa ne de no beti mi ayo de talent na ho say ye nyum to got me down to yes in my body oh baby girl
for say, such as dear Penmoja the Drum, that didn't so far. And I said, it's them so piano. Then person can say, brother pick your form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now name baby. First prize pay we a brand new car. Second prize you then. Fly away, Accra, Dubai. Third prize pay 10,000 Ghana cedis. Old currency. 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL for number 024 921 6952. For your makwa badia ba, ye be ye misena sem obeka anotene. Nti Jenny, se no, asem no ye wi ana bi omu a, obesa oka. Oh, there be a morning adwuma na mepe. So be bedom na obefa me adwuma. Eno ne ade ama. Na be ma na one na why say one na kotran se on haw. Me pa cho there be on ha me, but me ne hia na mesru. Ade. Ese problem ba kwa me ya ne say enam se masene yes aninzi na mama wo de anu aye dendenden. Ena fe se me ne be ma se bie kese dodo. Ane no me problem. Emu abie. Eh ya tiabom tries. I said ya otono wase atiabom. Come on. Wase abie. Me ba cho. Ne se nredi anya na no ne yebobo so yi. Yempe bi mu wa. Why? Me ba cho. Etu ni be ma dakra se wo fele. Me ba cho. Ayina niam na mo de wura mo ho na na. Who said there na infections? Infection ka ho na normal no so ka ho. Because niam no obi ono ma opese eniam no de na mo yusu. Mo amane yete na mo ne yentro ye be wi show ni 3:30. E papa ya wura Jeff. Oh, Togbi. Ala fama. Ebi a obi anya mi hira ma ebi aka ho. Ye miemu na nipa hiamwa. Me ba choba ma odo wonsa. Akpa na mi. Ebi o ma odo wonsa. Na nsai de sanya kase bi ebetu amemu abi. Ebetimi. Enfa ho no wonsa kase. Mo ya ne sei. Mo di won so. Ententem. Ya mo ya ne ententem ana mo ya ne sei. Ana mo di mu team. Mu room. Mo asam ko so wodam. Ya mo di num. Me ba trying. Num. Me ba trying. Se de okakoko. Ya tese bi wa mo yusu sure bottle no. Me ba so be on ma deodorant. Ibo my na anono ebe my street no. O ti etimi use deodorant. Bottle ni bi. Mo de ade fa ho ana. Me ba trying. Yeah, bet me was and my baby, but say, I just person who says, I'm the jail be found me home. Never trying. Never trying. No more dear, a womb. Never trying. A womb. Because the Lord, because our ancestor and on Philly. Come on, so yes, moody woman, and I know the tram to lie. Kendra, the tram. I can't do this. Be a collar or Bevin was starting with the prepre. Kokumba so yes so no de oye pani pa malam wa wom compare the wom simu aseso Mr. Champo montete ho na se ye bay osofo pa eno de eketo bi kura be hwe na ma e so mami me dance me pa to are for mutie last week mo amutie ye ma me bi ode ni case ba ya osini kum e ye sofo papa sa tugala ye papa na ye nyame so ade se waba se onu su be yi ne ho ano ko se nsem oba ne be kan ne do so be metumi ka che ne so funu ka che so uni twasiri ni ade papa na ya ade ntima mo ko ba bia ye de no so be transisisia so mama me dance so mama enka oba eko school anka ye enigi sem kase pa ya so ko school akosia enkonhia se de na che se awofo se ye tu ye mafo
ansa na eje omo kwan ama womo akọ school ena yesi yema so eben yen yesi ye ne yema edi nkommo say yehu yema how say in fact ye dey questions that yema so mu free school ba se na be ye be hu ne ekoso wo mu abrabom se ne enko fa enkwanhia bia ma no ma very careful that's of mama abo na ye fe say poverty no ohia ne ahokyere no eno so timi de se bebre eba akoda wo kana se ne jasa ahokyere kakra e wo fie enu nti no wo mo ya wo mo bia no sebe woni bebre wo mo kakra ena kofa wo se no nyina benti ne ye kan se na wo na mo an woda efie wo firi mu se ne tie bia fa ne sa nya de ye ehire nyina na ye papa enu nti no se wan hye wo so na wan fa wabusua na wo maame no se ne wo moti a wo ba kodu ba bia ne jese edi wo haw ne amane ne bebre wo na to maame ade ba konzo so ne se eni ma weri ya no mo mfa wo mani ka na ye aduro so no ye dukoko wuramu a so maame na spiritually ne eni ma bi e control wo mpo obeye ye di hu so ewura wo ma ba ye ehu ewura ni mu e mo ne tiane kwanse kwanko no wo suro kakra ena hwene ensunsun so obonsa mo mfa de emma wo kwa wode ade be mo no osaje bibi afiri wunsem wode we nyina ma no aye a wonye sika de kosko ni ade we sie ne maame eventually no ne maame ne ya sacrifice no fi se obata wo ye mo ahyew akọ ni pressure akosoro baba ni afi e ma e de tekreme wo mu e ma ya mu kosko no se mo hwe yi papa na nye neme nyina na ese mudi mu ngokoro na masiko no ehiam na nurse ni parts of my family for you ya so hwe ni na kwa kudu my medase yo antipalena my lady medase yes reverend nyankopon se wo hu ye nua ba yi mobona tibia wo mu no nyame enyi no emfiri mu ya Herbal mu a o se nyankopon di ka ba obema ana oyi ne mfem pade ba ko no de bo ba o se abra oba be ma ni hu oba na o se we di ye me nompemu nompenie we ne be frɛ ne so oba na kese ne gye na de ba de pa na be ba se wo ne be mahia enna na ya wo de na ne ma ye kama na oba kura se bi wo yale kura na be ma ni uhia na wa utimi se watie si wa ye kama utimi nyina atimi fu kama wa utimi se we de kura ye kama na fe die ne ba ye a afa de oba na e be da debi we eye wo bonsam eniema bronsam ni dwumadie bi ene saa de we se wo ba be sia se ma woro me ho me nyonko ba ne me meda metafre me ho na se nyi wo bonsam ade a nipa be na nani kan betimi aye saa de we enya de ebesi eti ye besre ye ma me no ma ba tan fo da bia meka enso hwe de yetimi ba enkwanhia so ye de e wo ho ye nua be enkwanhia na okohia ye se be nyonko na ma me ye hiani o ma me ye hiani a ba bia wo ne ba bia odo ko school e ma wo ko duru ye secondary school de na ma me no wa ye bi na nso duru ma bi a ya na ye nkwanhia wo ye dan wo twu mutan wo betom eti ye sre se ye bom pa ya ye mobi ma ye ma no na nya me nya wo ma do wo yi wo mu mfiri saa te bia nim na mo me sra wo mo ye lesbian saa de ye no se wo ya na kwa animu a eti sese bi wo bi adi ewu ana se wa ye bone kase bi na koto afiase enti saa lesbian na di nipa bebre da afiase a wo mu nim ebi ne san ebi ne yale ohaw amane musuo ne esan nyina wo bekom ebi ne se ye nua ba ne ma me de afa mu ayede wo wuyi lesbian ni bia ni wa me mehu na watinya kase san braba we me boye ya me apagya medi medru baabi da bia na abeda ne ahwease na ate o mabrabo abehwe fom na ne ma san ye basa na no na chi no asan da ne yade asan abeto o muso my lady na ubisa se na yede na ade ne mu aye ho sa eduru mre bia san na sabio hwe nipa wode ne se benunu ase emuntini nyina esi o mu nyina bedwiri esi o mu nyina hi esi o mu nyina ya basa eti se be ma kora e ba wo ho a wonya akono bia hwede aba besie eti e besere lesbian fo saa de no ya chiwade a e bo man kwase e bo wura fie a eti se gyato fie ba bia behye ne ma me na afiri mu yi ensem bebrebe na mom se de wadwan ato aye de nya de wa ba fie my lady ye di fo pa so de wo ye de ye chen sei eti e besere se ye di fo pa bebe mu na nyame nam ne so no yi ye nua ba yi afiri mu my lady me da we are singing na mo hwe yen bible say enso aye ho ne so abia odi fo pa de oba ba hwa baba wa okọ nursing we do level 200 lezi bobo mi pese mi ja into se ne me hwe ho school na bo no oton ice water opaduma ye yesre
mumia moa ye nua bay spiritual aspect no de yekuram pa beba be ye ho adwuma maye na ewia ye mfa ne nyina baby e pamocho difo my lady asem de asefem ne mu na woseka woto aso ma enipa kro no ehwe nursing training mane wie one ne tena se no lesbian no wura mo wie se bia no so no so pa adwuma kono wura mo wie you na me nshira oh yes because obi na akoya no ada akoya doctor oye na adwuma okoye papa be ma sesi wono no na wono wie wo but what frame eye na me kasa sa atam de na wo mu de sa atam wo mu na ka de wie nursing training na uja ya aka all the same sabio ma ho ni mo bi o emu me we odwuma ade wo ma bibire mu tifia o hu akono nso mu timi nko be ma ho be ma se ne pa wo ntia sa de ntia na se bi ye o ma bibire o wotimi se bi makadem obitimi shed them 3 good months no akoto broni sabi panis no wato ye omu wo ensuo bi ase be ma ho nsuo no no dia fa ho or bitima shed them bet 3 good months wa ye no ho dwuma odidi wi no wa ye no ho dwuma ne nafu na ehye and waka on ti ono ni be bia ni asem na adie ba ko a ehu pa awofo we waboye ko adu emu du yen kan ko ye ma ho obi won mo tie program si obeka se D4 pa ne kata se master me adwuma ye menyame no ebi ne de ye me meye nya atwon no because bia bebu na konta ye ma no enya feelings odo ahoka ema ye ho maji safan ko yimi pese mna na me be minya na kwan ene wo manin kasa mani je mra wo mu mako nombra ye wo tam wo betim dia tia wo babat nya ni nyina mu ehunahuna eye but nya ehunahuna bebre wo ya abofo na wutie me wo ye maame na wutie me a aye afa bibi hye obani mu se tia me tia ono ana se wo pampa na me pa na me hye okomo de se be ya daache bi obi ni se ehunu bi ebe so so a memewu ko no emfani nkwase mre wo hwe maame ko ababa wa kama se nyame anya na dom na ase na nkantui asabe mpaduasa be ma bi obefa ne bia no ne da na ne hu so sate ba ebebie yadas eti atinka na obenya Dr. Paul oh my lady tam ni swentia ka me chema mo hu se ne ma ekodo enkoye na so man fansi na ye nua ba nyankopon ebe fa ye nyina yeso na wagye ne ma de ba kwa my lady ye nse nyankopon se na se de nyankopon kantwon ebe katwe man hodi hodi nyankopon kantwon anye sa de ebe ha ba ma me nkyerɛw vagina exercise on say don't so do now to come now pese wo jonso a ede na wo ye wo ka ototwon na wa ka ototwon nti start say wo ho a na wa ka ototwon bon say wo de unsa ba ko ehye wasese wo ka otone twompo bon say wase no be so unsanim say na wo say twomba na wo say twomba ti try na e wo ho a na wo ka twom na wo ka twom malidi wo yo ba mo ebe mo ama eniema nyina ka ma mova person mra na minya ne kwan na yenko second case ba cho second case munya video no ready am I Grace Gift Herbal Clinic Grace Gift and Laboratory wabo waba ejebi na mami na ejebi so siase Grace Gift onimadu tumani de ewo ho ye wa doctor ekuda atsi ni kwasemale ya de be na dawo so o how be atete be omo hye we se wo ye be ma na be ma twa ko hye mu afusie di prosi enche and fra enya finhia dunu na de ko hye mu no and fra enya finhia dunu eno die omo fra enya 15 years stroke hypertension diabetes I am Grace Gift fibroids onamani papa and sayade ya ye fa ne namu prostate cancer enlargement obema from vagina steaming ya de Jennifer beko ho na ye steaming ama na ye ketwa ye wo Kumasi Oshim School Junction off Barikasi Road kama New Achimota and Petroleum Banglo yani Family Life International School ye ene bodi ene mushe for 0543 3200 Grace Gift TIME time pebina nom malaria
na malaria de omo ade o typhoid so be how e be guo ni mase e do de tunsa wansa wa dwuba krosa nampole una ho bodo do e bi nanom ne be ye 0244 417 21st clinic sciatica expert for no ye kwa abuchire ye ko hwa abuchire fo obi be ma obi ma so 0244 osisi atia ni nyina be ye ho adwuma mam kenjen nunsuo na nunsuo so aye alkaline drinking water mama cancer fa odi na no magnesium potassium iron obi e kuta blood circulation ye adwuma etu ayemti mu ne boni pedua emae munmu yo brema UTC Tafoni Road about route nkwanta 0241449191 change osinye wonum bon halitosis bipacho afam ubesi etutu ubeshe ehim scaling achiachia polish ebi wasene bi koko ase waire debi ko judgment 0559139582 Ewabripo Junction Total Filling Station no echi Boris B penam papa we ne nipadua nya kama ye hala ye ko ayie organic ye to party engagement flowers kokonu na makwa adwuma bia opeso de bia still ye ne kama iko tubi ya my big 53 piwak 3p garlic mixture ya toa pebi non na hwehwa epai be pacho edro wei ai no mo jedro so ya de no ne emo ho de ebe show ebe mi gusa obeye kama edu de edro obenya bi 0248928824 Jenny o maame eneme ho nye de nsoja edijawa ne dia soa na me ma 200 wate ko se be ko ko di faka na afako information nya bia na ye kan say no IBJ be arrangement ne ama pa abase Saturday no abe ye ho adwuma why na ye pe adwuma nso e di amount erade nkan ho na wo mo a wate koso ani ye ni nsa wo so bibia be fa obeba bi na ya dance amen ba meja wo kwan acha madam Sarah din shramo inshallah so ba ya fefe ebusia enano ya maame Sophia or mental health nurse London or Sunday Linda's can cransa and ride ya comano on a lawyer ponsabe diakon na mishram papa Linda damase iwe nyanko punsham case number 2 ya be fra Christian side to me for example case number 2 Ernestina Kunadu ebuya kwa mekuru enu fra ya wo baye wo ye sofo maame Ernesti ofra buya kwa mekuru enu wo baye when wo bo ni Kunadu yi odifo Emmanuel Amponsa ono so events eno no so fra akoto na difo we oba order in court mama yankai case na de buy no I ready a move video ni to so mai fa to so mo amawe case ni munju ese de na city shunko bia week adom brana ma ogel ma me court no aba no de ombi ahu me kokko na wugu ni kire se bibi ho mo twempena ma ene ya asole ba kwa ba ya na ge ne ti ba bia first no e guarantee nsu akura e fla ho dofe ge ne fla na makezia entim kura de na minim ge no na koye adwuma wo honom obe no se mama makwanya yele wo wo dofu ba bia me adwuma na me se buku na beba wa mane ai me ya me ni di agro se mewa na me wo yele no so e di ekusasi ni ye nchila wade ye ntoso na me se papa agudie bi wo ho enye enipa no woni ni kunu ena ba obe galamsey no mo ma wo mie na be mo na sesa nkura na kwasi enti wono wote ha se ni bi obe na adwunso opekunu enti wo ka sa asem ni tu ni tirim a papa enye na wagudie bi wo ha wudi enye no so me di agolo na medi na me kokro no anu adwane ma ono anu so ma mi dwale ma ye mi won fensi papa ye asole Saturday ye pon ba ya no okọ Friday no mre no oba ho ne ge ne ho no ama tena kula na se ho nyina ne kunsu se me kunu ne ge ne twempena emo mu fra ge ne kunu wo eslem ama boy ni timi send me kunu message fake pastor so for kan so for woni ni huni so for koshini waje me yela boso wo etina sa makezi anu kunu ne twempena
enti bisa mi kuna na wahu ora twen na ode keka bisa mi kuna kwase akeka me kunu so one day nya ne hwe no na wono adwane ma ne keke ma mate afedi etete was still me kunu so ntimi nwa me no afle na so m dekin e fle ne dekin antwi dekin bra obaya dekin asimam de betu en peso odi adanse ya mame nya de se metimi awale mama bi ahokyere ne dooso na no na menti ase no waye wo ho ade ankasa waye me ho ade ma onka wa mienu na hyewu wo se ahokyere ne se wo waye de ahokyere okwa adwuma wonya bi obewa amintina wo se bi wo na wo ye nana ma da bi pia yenua be ne waba oba ye nso ni kun so aba tie ne begeta enasi etesai ho ye pacha grane so ho ye pacha obi a ho ye e de radiasi tie se na wonu kun nyina aba ti kuredu a obeboro no ye bebusa se no kure bi wo mu no so aka power 10 minutes na yenko beda se ma me nyankopon enshamo ye den cha efi power special for a man for Nemum ene yade awodo nyina no nyamedi mu nti wo de bepiem e wo power ye hwe esa etu ase e ma ahotoba se die enufuo mu yade awodo nyina no wo de bepiem e wo power ase ya nyamedi mu nti wo beto ama ahoato wo ye oba na wo hweme na onufu emu ya wo yabadwa bia betom ama se sia no wachi afowachi so ni padua mu a wo je wo ho a engia fenufuo mu yade nyina ebra power specialist Herbal hospital Yankopon na me ma me doctor akosi adua ya papa bi so ebe ma waduro aba ho ato ya number e 0244 544422 0244 544422 and 02003838 Yenina ye tie Sompa 78780555 number emu mi ensabia no ofa emu bia nyankopon di mu fra ye maame ebeje so ene ye nuane ye die nyina eye chemicals ye nsu aye nom ye di nuane a eye chemicals ne sa enom nsa eka ho na ye sa de nam eka ho a bedafo emoa yen enti emu bebre na mabonten na so fat liver ye brabo no entimi foundation ye entimi nya adwuma ewo ye ni padua mu ye enti ye didi ade wose eba abonten ema ye ho toye no ese entimi ma sanse sadie ebutu liver no eso anabrabo no eso sadie na ache no enti sebe ye ne be yifie woni padua num akomekidin na ba abonten no se entimi entina kofa ni padua no sunsunsu asobone ena edi abraye da bia ye kan se no obi hwe ya ompemua nenso yade chewa medafo ebeduru hono na oye mobo ana obeye mobo afekura na opepa wa number no wani kura ye fra enti hu number no mpo enne sa wonum nsa na wo sa pepreko namu a mitufo ana sa de nam ahodo a mitufo se onua keto agyae na emfa asomdwe emre ni padua na yade bia ni wonum a eba ebo won kaye ansa doctor number no 0244 544422 0244 544422 fatty liver no ebetna wo so anase eba aya na so ye chikase no pa edura na adura wo kwa untimi enna wafu ayire tan wo do na tia fam kakra bi a edu ba bi kra na wo na ase emu hyehyew wo trase kakra bi na wabrɛ wo nante kakra bi na wabrɛ enu timi kwafa sa ensunsanso no eba nti da bi ayeba na ye ka ne se ye sesa wo mama ye nye wo lab a aya amemfo adwene na enkoso bebre se bi a ensunsanso ye kan ya me hunu no eye bi na eha me sa ba ne do famfidie num na ye ka cho se fatty liver fatty ababe dabrebo no so a na ya mo aduro kama na won so wanom ama asomdwe aba se woni padua no nyina ekese yade bia begu ni padua num obi ehia was we de ye wo se yade ensa bi na ye nkokon na ewowanim bra power specialist Herbal hospital na ye mfa ye aduro enkan ose ye no nyina beko ama ho ato ye ba ye bo yade ahodo a nyankopon enam ye so
ɛhwɛ ɛsa ɛwɔ asoɛ hɔ ɛno nti sciatica wode bepiem ɛwɔ power specialist Herbal hospital a nyankopɔn di mo ho bɛtɔ kasa emu abuo sɛ yɛ wo kɔn wabɛti wabakɔn ukotodwe baabi a emu abu bia no akɔ hospital na ya complain ama wa na sɛ yaka ho asam akyerɛ wo bia no wode bepiem ɛwɔ power specialist asoɛ yɛ a na mede mu nti yɛbɛma waduro ama kasa ni nyina atua ama ho atɔ afei yɛfunu mu kuro ɔsa no na mede mu nti woba power specialist ɔnam yɛma me doctor akosi adua ya so ebema wadura ma yefunu kro no nyina kɔ typhoid oba wo pa wo nanso nam yade hawo say ye gonorrhea say syphilis say chlamydia oba bi ho no ma wonyinsan ya doctor say nsuohia begina wo yam ti abofra na oda wo yam no wafrim wanka se bi kra wonko hospital nanso benya miscarriage obekɔ no na kyese ye pia de aka na ba ama asomdua ba ama me so say oba power specialist Herbal hospital saa niam we se ni nyina ebejai fibroid no be free ho ama wo ho atɔ Bema wutie me na wose ukɔ oba ho a enche na wo ho esane no jirikajiri Herbal mixture eno de ye de aba edwa so baabi a obebo awura say pharmacy shop chemical shop Herbal shop bia unya jirikajiri eto enom cough care Herbal mixture no so ewo dwa so wabɔ waache na so unya duro bia enom na opedra cough care Herbal mixture a free power specialist Herbal hospital aba edwa so edua ya Herbal malames no etu malaria ya de awodo ni nyina ase emayen ena fe edua ya Herbal tonic no eba wono mu a ema wafichi crossam no ebe yie obi si me nyandrubra wase me twa ebra nenso etwa by force emma wono nom adua ya Herbal tonic na ebeboa wo ena Herbal ten no so eboa ya support immune system no ama ya ho oden sam no agina ye kuma ase wo fe ya se ye ne just go filling station no ena edi enhwe ne mu enkran so kwa benya poku ase ACP kwantempo no so na obehu yen ena takra den so Anaji Estate Anaji Primary School no ena ye ben number no 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 WhatsApp no 0555 797878 0555 797878 yada mo asidim we sida sene yebesana mo edisha power ami akoso adua ya o se ahaban kasa entrance ngo na yade wo ho a ahaban soso e wo ho entrance emu osofo pa cho trance kes osofo de waka na yate me pa ye pa chew emra hihye ne doso waka se mama te afi aso we me wo ba hihye mra ma ade me pa cha wo sofo yi ye wo Bible Quran bi focus ya shina poni bodu de na ape say me hu ni ntia me wa friend of my friend afi na ye be intro osofo nyabotre se wo de abufo ne ba ya mo akoma mrafo me fa se zia wo bi sam Bible kusua ene upa jama wo call jama wo sa sama be kan no kore eti de wo gidie ne de amam no akasa sama me be kan ni tro no kore eno anasa na ya mo abo nkuru me pa che wada wo no ma opede he me pa Bible Kosemon kata na nimu sofo no me pa che wada akra no nyini firi ho ai pega kosoro pa che eyame bodin sofo free for imano mikra Bible Sasa ma me bekan ni kretrodo ni nitro onyame boa me Odeli court also am said down we wa ha na wo yere odi asem bi be dan asem na wani musem cause na wutie obo kwa adu bebre onye obone muti kama ensem no adoso se bi osofo tu ni twasre temu ma mi twasri wa hwan sem wasem na sem nyina ne se wo se o se wo ye galamse ibi na akoba wunya bi enti ono na waye ba loko a o ma wo adwuma nkoso obe ya makezi yinso e ba fie e ma wo bro na makezi yanim obra na wakodwa na ma ne hontoma nyina apai ensem no tibi mempese ye besan akososo na sem no so ya bo video no so amatie fo na tie de obeka ye no kredu ya ode bowi wonso nchire mu ne se to ono nsema wakani na ne se
Evan says, see, I want to say more can you say, my Bruno. I what to know, honey, this is also open. Why, they said the initial won't pen. Quite do Ben, I would be born, who say, or a barlock, on inti, Cogalan say, Unyabi, Januni Pessi, say no cre, they say no cre swat, saying, so who Jan and swat, who Jan is saying, or manum raum, who sumuno, no wako, cause they say, Mammy Casey and say, why are you fra, waba, said in Chidimutin. You, that's a mit, as soon as you party. Obey us more the buy in and say, Missy me, Jano. I know a barlock, Cogala Unyabi. Okay. And son of me, meet my children Cacrano. Me will recording so. If our Reno, I shall see the bedroom sabri. Away, or me phone so on. Maybe on one can recording. Wakasa on any. Quite do not so about why when you only 80 Kawasem, the open so Musani Bia. Okay. A quadra, why? Me two idea. Me can't send me Jano. Uncato Jan. In conscience, me Jan. Okay, Nima, I'm so free, a friend, mamma, so kind. So see Jan. And I'm semi recording so hopper. In conscience, me Jan, men in the word name that sorry. No crack. A bonacoma, a dark crack case in the sea, a bacoma, and I'm called my human. One in a die and then a send nothing, and not the any awadi and a good. Your free BBT consummation of marriage. Or my Ghana, man, about the demon and Nabusumisia, Katasu, our dear Gumame, who could know die the same. Me pacho 1.5 years when no so where are they? Well, I'm Robbie Summerson. So, dear, Mechan say you could deep. You're deep. On your baba, Kitway. Many she I'm the best 7 or 8 miles more. Nequasa mo yammy sumuni, Nanim, and share one or since Mammy, say, ABS pain. So about pain for the source of penny to pray who go him, and yet you bet me a genuine. That's our bow, and why you want a whoop piano. Then near high. Eh, no about doggy, or they found to me boy. Mammy, me boy. Betcha, baby. No bapping for that also. What football should not also. Also find some CSC. FOB will be. Mamba Janam than Jim. And to our ball sideways. Eh. Also, I had your baby be a cantitorious. Twice way, Mura. Okay. A bride gusuya Jumano. You will say, or sensing. No crate. Now, as sensing and sono. Mechan say, Yaba Warano. Na a idea, oh, Timba Bonia Contra. Oh, I know cha. Yaba Warano. And a chassis. No cha. Like, say, a cast will be a child, Nanu Chahu. Aye, Nanu Chahu. By one, maybe on a side scene, I do. None side see, I do. Okay. In Tibra, Gusono. Side in his sea. The Quasamu Yamianim. A basano. Who better to do it? Shim crying, Yajumani beam. And dear Tosono. Because I'm a mummy, you know my warm about Ninano. And yes, sir, like Metranse Planese. Maybe because on my morning, Yankas Yastramun Eddie pa a ginsam into Suse. You bet train train our dear Nosokakra, like I want Sokakra. And I made it too. Into Mamika says, me Miss Mejano, and not command a bush for and sir. Also for Sabi who call you on was say Bakwa, Tessan Atuaso, and it's a funny for Sabi who need much of Mameda. Ah, okay. Well, any pa, well, any pa, said Miss Winnie Pan. Aye, the woman and a Macas say no. Our Rena, it's 1.5 years in Unibi. Ah, 1 or 2. That's also to me, Pico Jena Park is one of the edge. No echo. Also, thank you. As of Jumano, Miss Away of Mammy, no more will be a magazine, will be a quasar, but the human show, sir, and what the away. Miami in the minute that's sorry. A draw not Joe. That's a free doom you know corner. Miana saw me a vampire. A small character, they say, Minamia Frame, I'm in frame. Sister, I swear to God, you. So Bible was me and Cantam, and Tamayatro. Yet also be Park and so I'm in fancy park so. Or me and call Parks on Cobompa in Bia, or catch them saying, I don't inform Uncle. And Granny me and son. Adam and our mammy Esther, and OD4. Adam and 2D4 so and what they were in 6 years. Intimate my father, none calls off mammy Esther. Me casse or qua oboa, Uncle Bida, or so Uncle so. It is a mission me call. That's a Maya. Ujim, how they want to buy. And I almost soon say. The almost soon say. Some young as I'm a copac, and so go at 2 o'clock, Maba, do a turn Maba.
Seminya like ebia obi ye watch night. Itimi ko jono me ye. Be cha mama ba. Enti me yankora sa so nko. Na makona me maya. Me ha won say. Ana ma hwem se oba ye no. Sabi me kwa anadwo no. Obeto me se bia me shobi dem. Ana se bia like me ko ye nye park no so na me ko ye. And now ni hia me osofo. Sen fa ne se wo na wo ye obayi wo she obayi mpaboa. Na oba oni oba oyere te dem. No so ma woni ne na 1.5 years ntika wo be feel say. Ono anka sa waye bi pen. E tu di tuane soka. Oh, me ntuane soka. Akono na firi me mu. Says any say nya wale. Na betu ni oba tena wo bra akono ni mu. E na me so me kire o say waye bi pen. Sata no akono no. Na ja no na wale kezia. Mame. Kezia yi ni di film. Sa na oba be bo kwa adu yi. Oba na abo ba me tie wo. Okay. Me na wona me kasa. E tinya no hwe no. Nya wo hwe no. Mame wona te wono. Oso ka kire ni se wakonya lomo bi oba bi a wo ye gala no. Ono no anu aduane ma wo. Ma kezia ne kura ka kire so ndo e kusase o se die be ni. O mu nsura wale ntoso. Oso na be bo na manesa. Mame oni ba bi oni me mbisa. Mbisa. Me bacho oba e mo de Bible ni me ma no. Okay. Yetini penim atemo no nyame nsem. Mo yebewu akobu aten. But ayi penyifo yi de asemsese obi antumi nkum obi awa. Debi. Kana krewum. No crowd trudo na meka min twantroda. Min twantro mi nyankopon wani. Seme manya. Wa na obeka kire me. We yas mama, manya yile bi wodofu ye fre na ama. No kura ne nu ansu ehie ne aduane ma me. Na me kura me ye na msimi wo yiro no so ye de kusa asefo. Ye nto awade so ye nchira awade ntoso. Titembi aba so wo yile. Ma, wasisa nya ne hwe no no ma. Emema wone bla bi ne na be ku kezi aho wo. Mfensi emomo cheboy ni tumo kokobin police station. Bra, eno so e. Also asema ono so keye. Ansa na asemu e mekasa no. Me wa dansi ni wani mo. The friend ya no me pa chopi ti o. Asem bi adansi ni mo no, asem na wie kan. Wo ya no wie, asem no ya sole. Oka asem ya no osofo. Osi wono akasem tu de osi bi ama. Say ni. Wose bra bi ni ma beko. Ewo kezi aho. Ne kure. Na enchiremu ni se. Sa na me ye galamsi. Then time to afidia dictated machine bi. Aye de galamsi no. Enti eduba bi na me se me gya adwuma no. Ti me de afidie ne kwa omutu enete ne gu a afidie hwehwem wi a de aka na gold nkete. Nti omu mutwa kodo no. Ena omu wohye na omanya nketo ni nyina. Na sister Kezia mene na ye adwuma. Utwa kodo ni bi. Ena dekin entry ono so mene na ye adwuma. Ti bra me kodu load na egu na me ka kire o me se sisi a me gya adwuma no. Ti me be mo awoshe na 1st January. E be ka kire o me no ma awoshe. Ena sister me friend na entry ka ho ene e ko ho no. Ti ye ko ho no no a ye ba fie no. Akoye ti se wonu oba bi ye free. Na bia ne partner enti ase no no be coin. Sana semeti. Etimisi. Obi wa no obi oba bi be free ni mpranti ase obi tu ya kasa ne mpran no. Sanity. Ti sana de ne koye ye. Ani kra ye case wo kokome me ye ko kan asem. Na me de menti ase ne se oso owo dem a wadwale awie. Na sister yi ba ho. Na ubro no geri anim e wo dem ho bi. Ono amai kwa ben wo wa otumi popo wura mo dem. Wabra wo oyira kudware ntoma esinimu kezi yi we midwife no emetro e de ti no ba oba wura dem osa medase ana medical ka se asam no ka na se utwa ntro ha mo manimu de e twa ntro a obia hu ba nyankopɔ de obehu bebu hu aten maami ye otwe ana me am to ni kezi ye to e ti senua kezi etimi fa ya makɔ ni fie koda ade che no do maba odwaro obo mo kezi ani ye tu nse didi e wo fie etim afa na se eni nete ye wo ho enarjo ena oba e be no nsia de kono nsumo ena o so ate asem obebisa maami na me ba beda tu bisa maami se maami obi afra me fon so aka kire me se wo se wa horo nsa de aware ne maami na maami de na maye ena o maami se o nka bibia nkire obia ena o se o nka ya nke nipa no nka sa asem no na kwa se me ni se me ne me yero ho na sakasa sia do be yembia no me nko anti me de hyem ho me ka nyankopon amesom no me yiri yi ni se twa masum enya dana ho sada no enya dana na no de enya dana sam ne ka da no atem didi a odi mi we anim no ena ma metene me nsa ho no so kezi ani gina ho no yes because oya sorry ba because kezi ate ai bebu sam no aka no kure o ka say atem no ka say omo ka sa no
case anu we kasa wie no mama bie na no ka say musofo no na so waja ma wade awade makoma me maame mo na mka chance mama matino wo mfensi ya say wona mo ka because say wo maame se nkwa so no bi ye kwa so na wonko ne kwa sembe ne wasma wo kasa me na me de wo koma maame me de wo koma maame wo hene tina na no ya di ka kyerem say me ye ko hwini me bo akohwie enum na mtene me nsa won so maame papa ebo no wo yira wakodwale wi antuma bonimu mama me slow kan mama nka sanwie metumi ame achi mama wucha tu mama dem he me ya wait mama nka sanwie na sa makezi ayi wa ha yes ti onu ne wa dance ni anya makezi akra ni ma dance ni sana o hobi entokwa wo si odidi wa temo na nyima abuni endo de senia we ye me wo ye nim tina ma metra me sa won so man papa so free makasa asama we twa ntrokese we so ya homedan you wa kezi anya wase mama ugumani mu ase nam se boni pa kono na ka asasam ne kire udin che wase memmo nam so mo de anu so menkan na ama wo ba me nimi kunu netema no adwane ama na di me niama na gu edam ha se kawa na hyem no magya wade ekọ me nya wade ne ye kase ye ka kora na de bia papa na ka chem so wo mpa me bie me nkọ me ho bọ me ho so uku ina kasa akira wo watimi ka chem akọ phantom agwatom so nipa fun ete sew ye kọ sati da so la na okọ butu water ani mu ese nyankopon fambo na chem akasa ti awabode ama me kase me na wo kasa ti a me man fa nche nyankopon fa nche wo osofu nti asama ma mi kai wo boa eye no kore yesi asam ye de yasotie ade ya ni fam ma mi asama ye wo de wasotie ene de wo de wani fam so frame and I'll see the minimum meka and I did minimum meka but what out to me on the any and credit Debbie well what's can I see so my young there who crowd can say so what's the one sat what to say oh poor ye I was only penny and yet oh good many masters who are sorry benin one will be in a numaka say master no be good Many amakwadu. And you say, Grammy, maybe or a friend I catch and say, Master no good, I said, me bakoshi. Me amakwadu. Can you papro? Friend no. Me chantro me yanko po ani muda. Me se me ntimi come asemo. Tinam de beda mpanyi fo so mun come asem mame. Because kwan ade me nam so no ma. Edin. Me to me peka se o. Enso kwan papa we de me nam so awade mu no won. Watimi yi 20 cities to ho. Emu me twa mo gala. Asolefo ne hu me mobo. No mu ma me 1000 no mu de ma me no. Wo san se me nyimu bi ne amfa ye ba ne school me say yi mu bi. Sa de to school bag ne ho ne yama. Ohun se ska no be ka me san ma. O ko adwuma 20 cities no yi ato ho. Me to nso agu fridge ma me a. Tiro sam na di siniyama de di twale bibia. Emu gala na me twa no me tiri so ton no. Wa ka cha me say ska me de mo na nso a. Ye dwana wudi ni bi so na me say papa. De bia wo mo me dwe trader 7 years ni. Wo so le ka chem se ko shini ye bo dwetira na ahye nam se dwetira be na ade bonti sa mo garanti nya wo mobo mi san fa me bo akonhoma na sure san ka chem se me ye ko shini ma me ka bibia sa da na me ka sa no papa trete me so me ne ka me kale dan wa trete me 4 times no de bo me no ma panyi obo me obeje me no wo pia ma me ne hwe wo ma nanim ko todwe nyina twitwi ne nansa gane ba fi so be fa me ba no ama kezi ai obefa no ma panyi ka che se ama mi ma wunwura fia ha na na woso na be ma na bo ne yela pam no okwa 2 weeks ni be ma ni si wakwa mpo so akoka de ne yela ba na me ma wo ma ha ne so oba ne ba wasan be ya me abu na kunu eno gane ye keka ntokwa mfenzi abonten so ma gane ma me ni wo fie honom enye easy na wo papa wo ko galam se wo ba na dwo na ama ne bo wa ma ne ma si de me kunu si ba to ma me no wo fie honom Mama penny okwe 60 years. Osofo no. To no say wo na me bo me yero na ya me yiri yodo ma ne koye. Wo na wo je ne da wo de ma de eche ye. No so wa bu ne na nka me ma ne me da wo na de eche ni wo kuna ni aba ba chi ye. Ye keka dwumadu odidi ma me ne frem na me pa ne chosa me sre no ndo onya abotre. Wonya abotre enfensi ntam wo se da na ga ne ba ho no be hwe ga no. Na me wa no. Ye pede na wujina. Gen ntokwa woni ma me fu fi o ma me ne frem. Sema wo kan nyina na wujina he. Adai. Mama nchire wade he. Enye wa dwene se wo be kan se magunu so ama nwato. Kasa so ma bele. Me so ma bre papa tie. Awade ni kukuru ba ye asase be sisa bre nyina awade na yesi no. Ni nyina no me record ho. Efri wo ma me. Na awade amu wale de osofu. O record ni emegu. Me
me koye na say day one wale na say na wani nyi mama me koye ma sorry ba sofo yima asen pastor ye ko fie kura na mo ba mane no me record to wo koye no ho ade aye ma sen pastor sofo yima na nkasa obeware ade na record ni ma so ensem any all recordings mama ensem timisi enipa adwene se nipa minyi ka so be wade a na kuro do wasante sa se eba na so anya bibia nyina so ani adanse a asam no ebubu abo edi day one ahyase me ne te no de abusua na ye ene de ono ankasa ahe gina e o me fon so yani wo woni ema me woni ema se de o kan accoutrement akase me woni ema because se asma oti a o kan se yamfa sa recording amman pese bisemu a de o kan eno asem budget e se o se ma me se makoto no ena ma me se ma ene se o nyina o kan nyina obo a me de ma me de me ne kasai me suma sister Kezia na me wa adwuma mu na ye Wednesday na ade be chi Thursday man kra na makwan na me frɛ Kezia se mba che wo fe no se na me se mesrew makodi adwuma me ntumi mantem na odi fo mbepo 2 o'clock me srewa ko fa ne ko fie mam e pon ma ba be che no ne si ne uniform mam ene ne pabo na se ade che mu di awade e ka frɛ madam no boss a na sa ta na ma me we o ma me no ko abu akwa oko ne ma me mo ya kun ya no ko enti okodu fie o no ma me ne so o ma ni nwura ho na nam no so ne ye kun ye ti mi mba no begusa ma me se ma me suma Kezia so me fa odi fo nko fie ma me o so ma ne mfa ne nko adentira e no se ono no sa ma me ne se o ma Kezia nwura kire se enam Kezia so ne ye kun ye enam ka kire se Kezia ba wa ne ma me be kun ya na no se de bi nam se ono be kun ya no se de bi enam so ne be kun o se de bi enam se na adentina ma so ma me hu nipa se o me fa me ba enko na so ma ne mfa ne nko eti ma me ne bu fuye nam ka kire ma me se me ha dan wa se wo hwe na se bi e be ha no se me hu nipa bi ba na se be ha na me balance kakra na wo mo fa ma me na me free onko oso asama ma oyiri kan nyina anyina agina se wani nyini hu bi wo so ato anu mutu se uni wakono afiri awade num wo be dan ne oba uni akonama no atena dem ti e be kwa kwa eti se me de me mpam na de am de be ye wo no wa na obeko o my Ghana yenso sebi ye tansam ye ntani pentimi nsoso se wo na wani nyine ho a ye wo na udi kan o na utwa to awagya awade ade a wo mpede ye ntumi mfo so compensate no na because according to this so no sua adwuma ena hu no ena na adwuma sua amaso wa wo nkora miensa ama wo de akeka kure nya de awade be ba so sister wo ye ne den wada woroma minya na awade se obo na ko ma ne nahi hwe anso wakasa wase bra unya na wade woni ne die 1.5 year ni woni ne nahi Ghana mra consummation of marriage 6 months woni na na nkrata so awade na gu eno da ho obo na ko homa se me yere jisika eyeda ben. When was the last time woman will risk as a husband? Ma me phone away me sending ska da bay okoye ikura okoye 3 weeks ni no me sending ska da bay mame da bay no sending ska mamba cho week bia no asende 100 cedis me ko month na me ko asende 4 million oni nkura no me ne nkura no week bia 100 cedis ko send me 100 cedis ma nya me yaduma china Tuesday na 1 week won send ye biu okay me ba cho we the phone da ha ye gini ya hwe mobile money na ma send no ene de man send no mobile money a me send no wo ai te ho ade na wo pese o be kan me twan tron to su se o yiri wo ye ne den wo wa no anase wo ye den mami enasi mami awade no obi ama se obi ama ho se bia obeja awade na na se me mete ono me kan kire se me ja na awade no ba 1.5 years so ne na ye na wo so ne koda wa sensen wa watu anu mucho sa awakodo fra awade no wo wale no papa asama wo kan e just awade na gu ono nso so no me ko no ho a o ka kire me se ne kon no enti o ma ne pan ono ka wo kan no wanka anya nka me se ko ne ho na wo sensen but na wo kra wa kono afiri mama me se wodi ka ye mbi na se enti na mesumi ye ni bi na na etuaka wo ko ne wa so no so mpe na we ba da wale se utie se ompe na mempa ye nyina ayenkopɛ se ye kofie yenkɔtra sesa warefo na afi ɛna no se me ne da ko ne ma me wo ne boso mi seni ɔkɔ na on 3 weeks wakɔ ho men kɔ ho no na no na wo wale no so futi mama e wo kire no wa mama menya wo sa wo ye mramra na wo ni mo pipia mama you know nothing
wo ya wo no emra wo manum na wo pe se wo pe wo bi tatrata osofo e frudua na kone na me ho na mlaste mama se wo pe wo bi tatrata frudua na kone mama asante amamre mu no em se wonim mra no se wona obate na fa sento kwa asi na oba no akwa abusua no ho a wa gore no mama nkasa bia minim nie se abusua no babusa no de asi minim kuru na ako yem bia be frɛ be ma no anase bia obi be ka no de naba oba naba se wabro no anase oba sento kwa asi edi enti ne etisa na nkyire mu wa adan na wo ha wo ho sister yi ompe no but I said ekwan bia wo be jani nti and why da say media mempam wa na abeko ompe no afafa ni credit is asono man safafa to yanko yo ya beda etiefo ne ahweso fo nyina ase abasa kasa fidie so edu sabre ya na wo twen ban ofidie na sa Nsroma Herbal Hospital aye nyina papa Apostle Emeritus Joseph Dano no na ye be kasa ma manfo tie no mo hunu en papa aye nyina papa Apostle Emeritus Joseph Dano that so hwe na wie me panja mo no ma chia Nsroma Herbal Hospital ye asoe bi aye nyina papa Apostle Emeritus Joseph Dano ba su bi mada na edwuma dia ye die pa na say ye detoxify nipa potokasem no ye friend detoxify wo de ba ye bibire ma fa say ye yi bibia free nipadua mu edro ne ye nom ye mfa nsa ye mfa ntua ye mfa nwu ye hwenem na mu ye de kanipadua we wo de gadro ne kanipadua na edro ne ya de edro na chinchine akofa ya de no na e de aba abonten ya de bia wo nipadua mu bia edro no bekwa akofa ade aba so kotoje ne ya so to ase so chika se so untimi nna so so mu yo ya sa won sa so anya stroke so anya sickle cell but sickle cell no apondi ehwe mu kire se sickle cell eni adro but oba ye ho a ye de adro kan wa be kwa kwatwe niam na ha wo nyina abepia bonten ama ho ato eti say ya de bia ha wa town so acha wo da kwatra sabe wo da kwatra ba bia ni kwata wotra no Fabra Nsroma Herbal Hospital na ye fa ye nu papa ye nyina papa Apostle Emeritus Joseph Dano no ye fa nsa yare ma ho to so ya de bia ha bia bana ahwasem a won kase pa ne say adro no blood group bia nkune na adro and the enwa pa because obi ni wi asa wa ye adro e de ma blood group bia but we the papa design say blood group bia nkune nti adro no come body na adro no be penetrate body ni mu na wura body mu na ko fire de no na de abegu abonten we bi na ahwe Peters na da so na bi na eba no we nyina ye bia all show be there white, over there black, over there blue, over there green. Then ya there free ni panama eba. Eti eba nyane ya there na eba to obubua. Eti just fast abo so sorry na wo ko. Say what that dem watch so say what watch ya say osisi ya obi wo kwa no abodam. Edam nye kikiri pa no. Afi na dam ne ba ono no enubone bia ede ba ye detoxify be ko. Ye ba twia ma body na de no ade bia ni kwata training pedua mu ano ebeba. Se wo hwia bibi wa abonten apple boni fa na pollution. We say bi na eba ya shi ade bi na mfo ni hunu. Ade na nkasa ewura wo mu. Mfo ni hu ebe dane problem bi de ama. Eje de don kan wa na do na akotwe de obo na kidney failure. Obo na cancer, breast cancer. But all the be ko obo na prostate. Or prostate oba ye detoxify be ko. Ye betwe ni nyina frumu ama ho ato ukoto je na ya detoxify na ko obu na obubu adada mbebre bebra ya sabe wonya hoto ba ya twe yare na ni nyina bepie ama ho ato eti yade bia ha wa ya modini so ye modini asie wo na anwasema ho pa sai ibo na asie wo ba ye detoxify no ni nyina betwe ba so wosisi ya wo ya esenete bia etwa na atre na akọ baby o kasa mu o kasa ra pampan wo bajo tienie obi kasa ra pampan wo fere o traka mu ka obi antime ntrama wo so obu ana ni tie ne ya margin chese ni tie ne yesa ye detoxify be ko wadi ke kawo wati kasa so was stroke sickle cell diabetes or pressure ni nyina e detoxify be ko che ya de bia e body bata ni pound de do kan ni nyina be ko etimi ni anfa ya de enko chinchine obi de ne ya de akochinchine sa ma afa de ya de kwa wapaba but don't find Nsroma Herbal Hospital aso ya nyina papa bie
abia dia ba wi say ba ko won kran ba ko kuma say the fire de bra na ndi to fa but ye twi ya de from aduro na wonnom ya ama wo yare na no to na guso a wonnom so ba bia ya de free ba ye aduana abedie ene de wonnom ene de ya de ba meanwhile aduro na wonnom ya de ba no okọ ba bi ne ya sa ma wonnom aduro na tuba wonnom aduro na fe aduro na ko dozo obode no wo ye bia nye but wo de oba na edi to fa bo ye aduro no go body no ho a aduro na ba chini na ko fa ya de no na de aba na fe nipadua na da ho oh sa na te etu we Sompa Herbal Hospital na wi mu te enka etu fa ya de bra na de bia ha obia ya de bia te tu bia tra omo ache wa ya so what kidney failure but the kidney no nwanwa betra mo yi so fa beko obu a prostate sa wa you know prostate aya cancer sa aya kase sa ena yi bia ba bia don ko ebetwe nyina aba etibra na ye ndi to fa body no na ho nto nya ho de ye adwuma fa hwe wo ma ada na wotra ma ya de ateto obi de ya de akotra asorifia wo da no ye bonu su ye dabi ye wade a honhom ye wade a aduro ye eti uba ni edu to fa wa ebeko obu akwa na onyare pajoti aye pa obi anu onyare oboso onyiri che so wonyare yade na beba na nyamai uba na ede aduro gu wa ade bia tini padu ma ebete to dachi bia no aduro beko na akofa oyade no na de aba na ahwato eti sa na wia wutemi a so ba kumase aye won ka wi afere pajo muntenie nka fo si wa so Sompa Herbal Hospital obai be ni nyama ko na so wan kran so a ye we great lamte masarachi so ba so a ya de how bia ebeko etimi nua ba ma wutie me sa wie ade bia how wa kira wonya yarsa no Sompa Herbal Hospital ye nyina papa apostle emeritus kojosafo eda no a ono na de clinic number and o de dro kase abase dro we de ye nom ye fan so ye fantua na mom wo de ka hunamdua we moment ade dro be ka hunamdua we dro na ba penetete wura body no na akofa ya de no na de aba abontre eti yensa bran ye de number e ba tudwa na obia no afa do fa no numbers na de gudwa de gu of Jesus nyina no ofa do be free bia no so ye be je so 0546 73 5522 0546 73 5522 0244 92 80 26 0244 92 80 26 0249 321 803 0249 321 803 and 055 175 2224 055 175 2224 by yourself friend number we are baby I will be no yabajo so see amoya de na njeto ya de ye ni adro so ti yade bia ha wa etete wa ya enko yade bia ewo ni padua no wa ya enko no wo de yade ba Sompa Herbal Hospital yabajo it is all bank na ya wakaso a na asa bank so a yo enkawe afere ya pacho me da ya nya adwuma pacho ntenie me da nya adwuma kwasi aran so start 12 o'clock ni appo 5 o'clock so sie obu anan lamness then anxiety so kwache obajo stroke ya twa beko so stroke da di fie so odi a chire fire the brand Sompa Herbal Hospital na yefa yenu papa no na yefa show na wonton dunu aba ma wutie me na wutie we ya wadom bre na yonkwaje da wo ha bia wo so bia no wo the brand Sompa Herbal Hospital ye be show na ye de kasa so ebe wie ebe do obi bia ase so be anya so tie amen Dr. Nsonoma madam baby time no sama case ya no ye man kwan na wo kasa because enye ne wa nsema sister ya buragu ama case ya no so maame NST transe ensema NST na ya sumagu ama case ya no so no se ya man kwan no wan kasa ne anya fair to her te pesa me I join case no tomorrow na me ma case ya no so kwan no so ka enti enene wo chena ne ye ko baby ama meet no e pese ya ko nana no ne ko busa ne die enti a ono so ba ya ebusa na age na tena wa omo mebusa a wo hye no na wo chena ye ntena samsu ne enwie ne chena ne hu na de gudo so kwati ase ma me da ase by the have me kakra ne say asem no mama me nchire mu fifi ye o chena e first case me pesa me ma wo mere woni case ya me mpade a ye de so ne ye twa so
ɔde asam ato ne so ɔkyena bi kura obi tie bi pɛ no ɔso akwaje ɔsɔfo obi ku enti no ɔno so aka na sem enti anane kyena ne yɛbɛfrɛ ne nana no wɔ asam na wode bae na yɛ asɛm ya ne abusa no de enti ɔmo so agye na sifie wa ɔmo nkawe no na mama mekwa ma maka na asase na wono kezia ne so aka ne na no mete se no wɔka makonta bi ne ade ade nti na mfise mbebusa ma ho ne nyina nku emre ni nti me pese me ma wo mre bi makuru kyire niema mate me se champion me srɛ mo time no kɔ 1 minute because what you never start na so asem we say there enye 1 minute asem tin say na waka no no ya fa bibia nhye ekira na bibia enye boko na yentimi kan yie na ntimi de ehwo na me de ma no besie ochina first case na makezia yama no kwan ochina say one ni atranse timunu ansa na bo 1 12 na mo ha Paulina 1 say yan kufa ko so na yanya no china my lady wadaruma said you were join the case no yem fanche nyame adumo mubetini yem fanche nyame adumo china why I NSC IBJ mu NSC na munye na nakro ne number baby oten wona omu nyina bai oh ene yemre no na ko china omu nyina nsamra why ye tu asem na he china you 0554931931 na ensem mi no ayabobo so adi ba ko wie chine yem fa hello original me asinde na be de bo de bia fa semina de de ko de to ni se me kasa ko de de ko ya me ne ya ne se so fa ki aba ya so ni na ho ya hotel ma ni ko mu ni da hotel ne ba ka me se ni o ko le to bia ya me ko ni ya da se de bia ya ba ko ba ka ti wa akase ko na ta ne ko ya ta ti ne ma adia ya hame se ko ma ya ni na se ne ka be ma ja wa de ba ta e bu bi e ba pa so ko be ni ya so ko be ni ya ba ba ja na ka ti na ma mi pa to o wi su blog ni so ata na ti ana o me o wi su blog ni bi na no so sa na ti e bi sa se blog no so be bu na wa ni ne san pa bo ta me se mi ya so fi o ni na ma se so fo. Hello. Hello. Udi yenzi. Oh. Ya joso. Ebe ya do ngo. So for wajao ba no. From to baka. Ajano. Wajao pa no to baka wajao. The monosi. Yo. Hello. Hello, Mpacha. Hello. Udi. Hello. 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 0554931921 Hello. Hello. Yeah, hello, Papa. Yeah, Judy. I'm Pacho with the help drivers at the go through. And like I say, our Papa, and never kiss you in your bay, and my seat to school will be pretty. And see, Mesra will funny be pretty, say a man you go to school. And some type one time when the cheap. Now, regular checkup needs to be the Papa Minimum had to school and the gym club with anybody to school. And I and what yes, my bad time. Yeah, Papa mo. As kwano so kata na so doso. E ma oba ne mewo, na bibi kaka. Na ti want to. And you should on with my brother. Hello. 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 Hello, DNC. Good afternoon. Afternoon. The battle me tiambo. The slow ganjina so for say. I didn't know yet. Na so for the one na se wono yire ti wono ma wote afini wono yire nada da sana bible ti lero yo bible ti e sa so do ware yi afini otimi no yire nada otimi da so ware no mon ga je se mku no ke kano me ka sa firi kurupoju bye bye. Hello. Hello. Pacha udi yenti o. Hello. Hello udi.
But I from Persia so I say I said for la so that for. Enti. The person be so for the I sorry be so for the yeah baby Jesus is coming again for ibia. The person be so for I sorry be so for the Papa was solling to the over cano yenko ni wadawo. Because me na wo no just to. Nti o mana bra so for am ba mana bra we. Yeah that's. Hello. Hello. Udi yentio. Hello. Udi kasa. Wa ujina wa fi. Better no wakasa me at. Hello. 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 Good afternoon. Hello. Hello, Udi. Mega free. Yentio. Ono ere pia so ri gas na so buno. Why? Esa why bo ho. So phone. Hello. Hello. Udi yentio. Omokwana. Hello. Good afternoon, yentio. If I try a family attack, because definitely a big one. Mata yentio. If I told Obani the man and they will see a bully, then Chassi of Club said, "That man needs me by the Obana, a Banamani at Tamo, the church members here in Tawaliani, the Momunchum." You, yeah, that's it. Mata de fe free auntie Ann Kamara Sanka Plaza. The Upebia Bear Kama. The number is 0545 853 608. 0545 853 608. Now I will come. Hello. Udin. Good afternoon. Afternoon. But I'm free and my Yentio. But your Mullet. But them get say, what is that? Nah, no idea. Then you know, and yet, what is that? I began a birthday back who catch the amount. Hey, Radicate in Sadi with it. Mumusana, my wife, Porsche, what's he be a demand? Hello? Shadrach Busana, my wife. Hello. Udi. Hello. Me what's your picture? I was at a giant you. If I show you, my sister also father about Ben, Miano number. Yo, I be you way. Why? Be a minute. Yo, Ochineba Mamma who down, Bebano. What's it? Ochineba Mamma who down, Beba. You. Anyway, I remember about the piano, no other father. What do you watch? I remember why. Oh, then your birthday in few. Birthday, no. Portia Bempa. Portia. Amsterdam. Or you need fan club. Happy birthday. Admin. Sister Patricia Neba. Send on an Udina Odanti. Oh, happy birthday. Any Adams from Codemana. No man in Fradum. Oh, why the vision? Fatau Fuseni, Safo Kantanka Nation, happy birthday. Your Pontre and Capuin and Cambina. Come on. Hello. Hello. Pacha Udin. Network keeper. Hello. 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 I was young for friends. Now I'm selling kunyaso because lines and intimi fa course no. Na nyame ya dom no dom for the dom ye ne ya. Ya beto aso o tenanso. Sompa Nkomo de Ebola koso ane entina.